Kattu kan isnam manswa layatu yang paidoni wei warit ibadan harum jong kasnong jongi kasnong rangmau dam jerti kare kawa kaba ngiju ele kai ha kipor banginang ya apmasi hanringi menjupoi berkat bakam syarum jong kane kawa kadon kawai kaksat kabai tenan ba padia kane kaksat lakar tengah ka kawai dong snyang kane kasengi kalong kasengi kabadum lo hanre wala kataru ngila kujungot ban poi sya kane kajaka kabakar teng kawai dong snyang bat hang ne in pet ya ini ksat bat kane kaksat kadai kabenta jong kane kawa haswa bakan rong haswa bakan yasa bat kawa ba umngi pede ne video hado matakut bat penyoi ya kajing teman jong kane kajaka kabadan harum jong senang jongi menta perlok ni poi hakane ka lenti ban lecha ka ksat dok sniang dok sniang kebadan harum yo kesnong lenti normal de lapusang meniat nastai sniang dai kemlat lenti tang ilap yang kene lenti nakli ni ksat min her seti bat kermen ba kene ka cinghiar jungi di spot hem kana mlong ka paset ai ndrei ini yo iya ka ksat ka bai tenat bot ing hidup bekot kita perlu ko yang ka ksat dong sniang dan dong sniang mengikat skin dari sini basecamp teman-teman sudah boleh konten langsung dengar tip kemana mengamu kerjaan Indonesia ni kamu juga jaga pakai simpam siang simoi siang tak tahu mereka jaga belum ini dia sendiri untuk simoi siang tak tahu yang ke dua dong siang ini pakai kerjaan dong siang ke simoi siang
bentang kalau itu bukan semua siang kan. Latihan nanti pun kena dijaga badan kena mau badan tu ni ya. What ban only hit away. What do let slower ban si. Yuk lah kayu kena mau hendrai sedikit saya saya cuma nak kita. Ini mau betul. Ini mau betul semua deh. Ini betul betul. Kita susah lagi kita. Iyo snow bata jadi kalau yo grip di sayur baik itu bila kita pakai siliang ro itu kita mau ke betul masuk air saden kita mau bangsi ya kita cepai yang pada cukup saya itu mau cukup kita ada dak itu bila yo snow kalau long rough kalau don grip ke besi lah dia kita